زحمت بخيراتي سال خيرات تجي خيراتي صعب خير تتابع شو هادي أوروبا شوية تجاوها كرداسي كردتشي وكافة كم بيشمر براستي يعني زوركاتي خود دست بي بكن زوركاتي خواش كنت دست بي بقول يعني از شغلي داري يعني كنت كل خاصي تبجن شيء سبي كنت ما لسر شيء سبي يعني بلندو أو قدرت من الدنيا جامز بستان پر گران درباز بیشش میاد درمان که وجه هاوینه مس پر باش بو و هاوی كنت ماج پر بو شو كنت يشين پر خوش بوش بو أو كنت ما زاركاتي ما پر تیبل بوش بو ما حياة يازو سالي من كنت خوشيان كريه أو جيان قد نهتي بيرا مرو جبوه ام دست پیدا اندک سر گنده خوب سکنه چاو گنده ما اتنا شیطان بود هم زارکاتی ما چاو بود درباز بود مالباتی ما چاو بود از اندک کل نگتکارم آو بیم زمان براستی مالباتی ما یک مالبات بود که گنده ما همه مروه هر بود پرانی پسمان بود دکمان بود یعنی مروه هر بود یک پیرکالی ما آمد رابیه بار کریه آتیه گنده ما سکناندنه گوتیه لغر چیه یارنده اوالی جانه خود بردان کریه داویه 30 سال بریه و گنده ماش همون مروه همون اما منتظام یعنی گنده پروبلم ما بری جیران جاجره خوابون گنده ما بچک بو رن بو خورته و جوانه و سارکیتی ما دا جوانه و تیبتی her раз şuur kır, demek kare şuur ders bir kır. Çıkardı kır. Yani jote bu işte daviye sale sersari berfe bu dar lazım bu. Cemet business buranın kurdi business ezin yani. Alend ezin. Odun yani. Ezin ser şere top kırınan ne o davar evan bu. Hayvan bu tebeti hayvan mesela. قلناك يعني سر زراعة وحيوان وتشتغل ديامي جاري خبر ودارستان اللي قلنا لو بر green بجبو قلنا çünkü قلناك دردوري ما بو دارستان ما تنبو يعني تي قلنا içine var bu sezbo davar bu hayvan lazım ise قلنا ما بيش بو devlemem قلنا bir devlemem جریان هم بیچاره. جریان تونه ما حیات نهاز باردی که نابود 1985 هاتنا شرطان هات شد. جبل چه سببی هات شدن؟ گنده که دویمین از باردی که کردستانه او یکمین او لشر نخی یک گنده هاتنا شرطان دویمین گنده ما منتظرم yani پازده تباغی 1984 da لراپرنا شورش گریلا لکردستان دست بکر دیجی ترکان لشهر چکداری دست بکر و لسرسالی واده لگنده ما یک گریلا ارشیه کرد خورکش بو سرسالی پازده تباغی پیروز
Düşmeniz dizani bu yani o gund her mahallede sırnak hebun gerilla her dem level. Gundeki velat Paris. Gundek velat Paris bu gerilla bu yani böyle gerilla ne olsa serçeye cebugeti bu. Prani navbere gel bu navbere gel yani ben prani. O demin nu bu gerilla bu demeyse bu. Jibo ve düşman erişe karakol bu o eriş ve Hati şebe 3000 asker hati yek roje 4 roz lügun deme Ledibistan zarukan kır karakol iskence o hamo mere gund kır perker iskence o Ceneva jikır go mera ragu az Ali yüzbaşı Ali narkun bir Ali bunlar ve binbaşı Ali bunlar ve algo az fazla her Ceneva yek leşker lebidim, o namı sever bildim, onunla hafız işte çeki van herse gelir olanları sonra gelebilirsin. Prani kesiştik ne gittiz, yek memustayı ben gündeme bu pısmanı bağ mı bu, avcılı iskence altına kuştum, ve roje altına kuştum, o berçavime bu yani malime Dibistan hafte metre bu. Cema dibim kani ya. Kani abi. Navbere me o Dibistan bu. Emzarık bun yani avcın naçın dervaj bu birleşkerine. Hem için avi mani her deme o iskence işte ab mameme, pısmamı mameme işte o diyenin hamu gazi mekir bu yek tas av bilene işte yek o zaman çünkü o destevan gradeni bu sistem kamyon ileşkiri. Ama işte müdü caraz müdü khas tebibin her jara leşker atiye zili kısmı tabi biçim mali işte kem drej av hatın İskender hatın kuştun av carek topun herkes randun çun bar kırçun yek apeme Kije salete? Zar nosa da 85 85 yek apeme ji tuvalet xo bir kiri yani av ji hatına girtin tuvalet bu, av namustan Muhammed Sıdık hatına kuştun. Javji kod teşkala hamur rabun çun derbi günde çatışmak derken yani den gırgır çekan bu daviye nif saat di saatin verkerin hatın demek ket biliyor ve yekli tuvalet verdi hatın mamamızla tuvalet verdi ki sefer tuvalet iskırgır hücreyi hepsi işkence Davida avdıçın karakoli mame ve gazi mame muhtarı demedi ki APG esedim demen tegere level imza ki av vaziyete reviye jibo ve mamıştına ketiye çatışma işte bu satun ne bu yani o günde hatırlamıştım avcı imza kır Davida av hatın Gotum yak roj bulurum müsaade on geri hamam rabıtım için naçınsa az gün dışarı gündüz hamam herkes rabı o iskence program bu gel bu prani ser namus herkes dilat fazla bilizin barbar bu ve gün rabı çu kuş barbar kır çu bacar bavime bacarı Postahane düşüyor. Çu bingoli. Alazzi. Bavime av demeli alazzi şol kribu. Avcı yek mal jar kribu em se mal bun 28 kilo. 28. Se khurfek bu. Av se khurfe alazzi 28 kez nizike saluk nif hem rajiyan. Çünkü günahta şeytandan her tüşteme hatına frotun hayvan eme per ercan mevcut çünkü difrot da yani teketi deste zoru yani mırıldı kari hakivan bıkıraj bu ve av bu sadede to herkes terket yani faglas kır davi herkes derbaz bu bendera bund altına şahitandı o haya 1000 nesel o haya 2000 var kadar bir kez Çunar bund kadar bu davi 2004 2005 bavimin avine çu çen gündiye mediyemi je avine çu çadır rakır çünkü mal tiştiniye ne memi ama 60 tane
yani avine jiyane xwe ver berdam kir, zivestan bir saatî elavizî. Yani me zarokî wisa derbas bû, gundê me wisa hatine şewitandin. Yani gundek şûreşger bû, ez li demek raperînê Şeyx Saîdê mamê me yani mafkalê bavê me Şeyx Şerîf efendî bû, Şeyx Şerîf dizanin yani fermandarê raperînê Şeyx Saîdê mezin bû. Li ser cepheyê Elezê Malatiyê şerek pir xurt kiriye û dijî Rûsan jî ew jî şer kiriye û ji madalyê we heye yani Tirkan madalyan da var. Li dijî Rûsan şerek pir mezin kiriye. Ji bo we yani her demê de gundê me tekoşîn hebû. Hebû. Şer zebû, tekoşîn zebû. Ji kurdatiyê biz bir nakî bu carek heya nihaz gundiyê me hemû ez sed û heştî welat parêzim yani. Li Edenê henin, li Bingolê henin, Amedê henin, li Ewropa pirin, piranîz li Tevlî ev tekoşînê gelê Kurd bû. Pir şehîdên wan dizane û pir şoreşgerî wan diyane.